Haleluya, haleluya. Ntacyo mvuga njewe ndanezero kuba ndi hano. Abana b'Imana basa neza, musa neza, mwikomera amashi. Ramutsa mugenzi wawe mubwire ngo kaze kaze mu nzu y'Imana. Dore amahanga yose yo mu isi ahagurukiye kukurega, inama zirakobwa bwihishwa ngo barashaka kuguhitana. Dore amahanga yose yo mu isi ahagurukiye kukurega, inama zirakobwa bwihishwa ngo barashaka kuguhitana. Bazagukura he, bazakubona he, ko Imana rifite urufunguzo. Bazagukura he, bazakubona he, ko Imana ifite urufunguzo. Ibiguhiga ntibizabura, abakugwanya barakomeje, ariko Imana ny'ijuru n'isi nivuganye nawe nonaha. Uramenye ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze. Ibiguhiga ntibizabura, n'abakugwanya barakomeje. Imana igira neza, ariko Imana y'ijuru n'isi ndivuganye nawe nonaha. Twaririmbana yemwe, ariko Imana y'ijuru, ariko Imana y'ijuru n'isi nivuganye we, nivuganye nawe nonaha. Namba wizera ko Imana yavugana nawe, ariko Imana we, ariko Imana y'ijuru n'isi nivuganye we. Ubivuga ubihamya n'umutima wawe, ariko Imana Mana we, Imana igira neza we, Imana yarebye isi n'isi we, ariko Imana y'ijuru, ariko Imana y'ijuru n'isi nivuganye we. Uramenye, uramenye ntushidikanye, ibitari byo yarabikoze. Ibiguhiga ntibizabura, ibiguhiga ntibizabura, abakugwanya bose we, ariko Imana we y'ijuru ivuganye nawe nonaha. Imana yo kwizerwa, ariko Imana y'ijuru n'isi ivuganye nawe nonaha. Ariko we, ariko we n'isi ivuganye dawe, ivuganye nawe nonaha. Uramenye ntushidikanye, Yesu yagukorera n'ibindi n'ibitari ibyo yarabikoze. Ntukaze ushidikanya ku Mana. Ibiguhiga ntibizabura, no, abakugwanya barakomeje. Twarimbana, ariko Imana yeke, ariko Imana nivuganye
Imana itakuretse na rimwe, ariko Imana yakuzigamye gushika hawe. Imana yakuriza amaja n'amaza. Imana yakuriza abazi bose. Ntabwo izagusiga na rimwe. Ijuru risirivuga nyelelete. Halala. Imana we, Imana we, Imana we. Nivuganye. Amashimashi kubiteka Imana yacu. Turirimbe ngo ikintu cya mbere kiza kinezeza umukristo n'ubwami bw'ijuru, kuzinjira mwana ibi byose dukora. Iyo tubikora tutaturirira kwinjira mu ijuru, niyo byose niho ruzingiye. Iyo dukora ibintu byose muzamumekinga sho yuko mubikora mu kuri no mu mwuka, kugira muzahabwe ijuru, kugira muzaragwe ijuru. Mureke turime vuga ngo na wale wote wameiaga dunia hii wakaingia falme wa mbingu. Turayizi twese. Sasa reka nje kuno nkora nuko shaka abantu nambuzi ko ufite amaguru akora neza n'amaboko akora neza, asige ugiye gutambira Imana. Mu bisanzwe nambura umujene wicaye mu ishengero utegerezwa kubyinira Imana. Ntugakure nk'abapapa ngo uvuge ngo ngwiyo menya. Your time is right now. You gotta do it right now. You ready? What about a dance for God? Alright? You ready? Okay, step up a little bit in the front. Muhagarare hano imbere hose muzu. Nimara tubivuge twese. Tubivuge gutyo nimara duhimbaza Imana. Turabyemeye? Muriteguye? Let's get it. Yego, 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 yego. Yego. Aho. Na wale wote wameiaga dunia hii wakaingia falme wa mbingu, tutawaona. Na wale wote wameiaga dunia hii wakaingia falme wa mbingu, tutawaho. One more time. Na wale wote wameiaga dunia hii wakaingia falme wa mbingu. Yego. Kase tutaimba. Kuja tukizunguka kuja twese uko gusa. Yego one more time. Tutaimba. Yego tutaimba twese 3, 2, go. Izunguka. Yego tutaimba. Yego tutaimba. Tukizunguka. Yego tutaimba. Siku tutakapo fika mbinguni, tutamwona Yesu,
tunamshukuru kwa mema yote aliyotutendea. Tutaimba we, tujirimana, tutaimba we, eke tukizunguka we, yego kwako mea ukarudi mwana, tutaimba we, tutaimba yego tukizunguka nidushika mwijuru. Fata kamushwari, it can be anything. Grab something on your hand. Just grab something. Okay, can I teach you something? No, bigisha akantu gatoya. Turajya guca. Yagore. It's easy. 3, 2, 1, go. Yagore. One more time. 1, 2, 3, go. Yeah, go. Yeah, go. 1, 2, 3, go. Hey, hey. 3, 2, 1, go. Aho! Akaruruka sikumayacho. Hey, go. Osagyo. Osana. Oko. Osana. Osaka. Osana. Ntwara uwo muriro uteye ubwoba ntacyo uzantwara. Yambwiye ko imigezi ntacyo izantwara. Uwo muriro uteye ubwoba uzantwara. Yambwiye ko imigezi ntacyo izantwara. Uwo muriro uteye ntacyo uzantwara. Nimumubona ngenda nabwo mfite we
ikintu kimwe, nta handi hantu uzabona umunezero kuruta mu Mana yawe. Nta handi hantu waba umunezero. Iyo ushitse mu nzu y'Imana uzi unezerwa, unezererwa Imana yawe mu ijuru, apana amasantimo. Nezererwa Imana yawe mu ijuru, sibyo? Yambwiye ko imigezi ntacyo izantwara, uwo muriro uteye ubwoba ntacyo uzantwara. Yambwiye ko imigezi ntacyo izantwara, umuriro uteye ubwoba ntacyo uzantwara. Yambwiye ko imigezi ntacyo izantwara, umuriro uteye ubwoba ntacyo uzantwara. Yambwiye ko imigezi ntacyo izantwara, umuriro uteye ubwoba ntacyo uzantwara. Niba mubona agenda we yuzuye ibyishimo we, nimubona aseka yuzuye ibyishimo we, abandi we abandi ibihumbi baza imbere yawe, abagize vuba abandi we abandi ibihumbi baza imbere yawe, abagize vuba abandi we abandi ibihumbi baza imbere yawe. Okay, turabivuga kugira muzumve, tugume gusa kuri bane ibihumbi baza imbere yawe, gutyo gusa. Abandi ibihumbi baza kwibita imbere, abantu gusa. Abandi ibihumbi baza imbere yawe, abandi inzovu baza kwikubita. Abandi we abandi inzovu, abandi we abandi inzovu uzabirebesha ego uzabirebesha ego abandi we abandi ibihumbi abandi inzovu we abandi we abandi inzovu we twese uzabirebesha akaruru kenshi kumana. Okay, time to dance. Tubyinire Imana yacu twagiye. Twese. Okay. Uyu ni umutumirwa wacu dufite. Okay. Uyu ni umutumirwa wacu dufite. Slow. You can play by low slow. Uyu ni umutumirwa wacu ukomeye dufite. No. Twe turi abajene. Ushaka kuvuga ubutumwa bw'ukundi, ariko dushaka natwe twereke ukuntu Imana ikwishuye amasengesho yawe, ukuntu watambira Imana y'amasengesho usenga uko bukeye n'uko bwije. Bakuvugiriza ingoma numara turebe ukuntu wabyinira Imana yawe bikunze. Twagiye wagiye pastor, let's go. Hey, everybody. Hey! Pastor wari. Ngwino wowe. Ni wowe warongoye amateraniro. Everybody clap for him. Atwereke. You're ready. Let's go. Go.
n'ubundi Imana iguhezagire. Twagiye ntabwo ducika, twagiye. 1, 2, 3, go. Amashyi cyane. Pastor, ngusabe mu bwitonzi, wowe wenda turaziranye, ndagusaba udushyigikire, ubyinire Imana yawe. Pasiteri ntashobora kugirira Imana yawe, we ntacyo ufite wireguza. Pastor. Let's go! Get it! Yeah. There you go! Pastor! Yeah. Amashyi kuri Pastor wacu! Amashyi menshi! Hallelujah! Okay. Tugira ngo tuzine hano twaharara, kuko umuntu wese hano afite impamvu abyinira Uwiteka. Nobahamagara mwese muza hano mukabyinira Imana yacu. We have reasons why we can dance for God. We have many reasons. So nadusheme igisima kugira dutara umwanya. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Thank you so much. Reka patubwe ngo tuyimbe igisima mbere ko tuva kuri stage, reka tubyine igisirimba ndende so we dutanga umwanya. Ni bande abafana b'igisirimba hano? Ni bande abayumbe bari hano? Abayumbe ba Yesu. Aho twagiye papa. Wagendanye natwe uriye byari bikomeye, wasigamye intambwe zacu uzikomereza amashinge. Wagendanye natwe uriye byari bikomeye, wazigamye intambwe zacu uzikomereza wagendanye natwe ari bikomeye, wazigamye Mana we uzikomereza ku rutare. Wagendanye natwe mu bihe wasiganye we intambwe zacu uzikomereza ku rutare. Nta gitambo cyangwa amagambo yasobanura ishimwe ryanje, nzanye umutima umenetse nk'igisobanuro cy'amashimwe. Nta gitambo cyangwa amagambo yasobanura ishimwe ryanje, nzanye umutima umenetse nk'igisobanuro cy'ama. Nta gitambo ayiwe tanyewe marawe ego
wasiganye mama we wereje yego yego wagendanye ubihe mana we wasiganye mana we datawe uri Imana yo kwiringirwa, Imana twizeye, Imana ifasha. Yesu we uri wo kwiringirwa ibyo byose data. Amashimwe rero ubuteka byose volume piano ugira neza Yesu we ugira neza Mana. akaryoshe ndigahora mwitama. So
mutwihanganire dusubize umwanya abaduhaye umwanya murakoze cyane.